ovdje šefica. Ti si ovdje šefica. Pa Ja moram biti u sredini. Ajde. Nas oča sad kad se ona popne neki. Uvodni video, mi padamo sa stola i to je to. Možeš? Ajde. Ti si glavna i ti imaš sad uvodnu riječ. Želiš i Mekane hlače. I mekane Uvodnu hlače. riječ i mekane hlače. Ovo je Jelena Eli i ona je šefica. Ona je glavna u kući. Jel to istina? Pa ćeš reći ko si ti? Ja sam Jelena Eli. A, dobro. To je moja mama, to je moja teta, a ovo je moja baba. Znači ne baka, nego baba. Zapamti, Zato to je što ključna su- riječ. Zato što su bake stare, a babe mlade. Recite to svojoj mami i tati, seki i bratu i... Da znaju. A ti si meni nečakinja, Natali mi je sestra i ovo mi je mama. A tebi? Ovo je moja kćerka, ovo je moja unuka, jedina i najbolja na svijetu i ovo je moja starija kćerka. Eto, a tebi? Ovo mi je kćer, ovo mi je sestra, mlađa i ovo mi je mama, jedina. Najbolja. Dobro, a čime se vi gospođice bavite u životu? Idete u vrtić? Ide u školu? Da se zabavim i da plešem s Linom, na ples i na gimnastiku. A s čim se ja bavim? Šta ja radim u životu, reci ti njima. Snimaš TikTok. A ne idem u teretanu. Ne Ideš. idem i to. Idi u utege. Pokazaj im ono što se miče. Mišiće. Si spremna? Wow. Ti imaš i najjaču najjaču mamu. mamu. A mogu te pitat, kaj radi tvoja baba, moja mama? S čim se ja bavim, reci ljudima. Kaj ona radi? Šta za sve pare? ja radim? Ajde ti reci. Ja ne znam. Ti ne znaš, pa šta radim? Znači ništa. Kuhaš. Šta još? Pričaš na telefonu. Da, mama je moja booking menadžerica. Čim se ja bavim? Kaj teta tvoja radi? Pjeva. Pjeva. Dobro, i šta ćemo mi sve snimat na ovom kanalu? Češ reći ljudima, već smo neka videa snimili. Se sjećaš kaj smo sve snimili? Sjećam se. Reci. Ja i mama smo isprobavali slatkiše iz Japana i Amerike. I baba i ja i teta Stella smo snimili video kako smo isprobavali slatkiše iz Dubaja. Da. Plaćali smo ja i teta Stella plišance Gdje smo išli na putovanje? Da. u Sarajevo. Imamo vlog iz Sarajeva. A nismo spomenuli naš merch, imat ćemo i svoj merch. I ti ćeš dobiti tek malu majicu, ta će Da, biti zato najljepša. što mi ti nisi dala. Nije stiglo to. Ipak se ne ljutiš na mene. Bar pred kamerom. A za Božić idemo u kuću, jel znaš to? Idemo u kuću usred šume i to će biti Da, sigurno. mama mi je rekla. Da, i uglavnom svašta možete očekivati na ovom YouTube kanalu. Biće zabavno, biće igra, izazova, isprobavanja hrane. I slobodno nam pišite u komentare kakva videa biste htjeli gledati od nas i što hoćete da snimamo. I koga biste htjeli vidjeti u kojoj ulozi. Naprimjer, mamu da trenira, Natali da pjeva. Tebe. Mi smo Rade Family, uglavnom smo dobre Pa ja volje. nisam Rade, ja sam Ljubičić. To je istina, da. Istina. Da, ona je Istina. Ljubičić, mi smo Rade. Kaj ti je ovo? Kaj ti je ovo? Dok se neko nije ozlijedio, dok smo svi čitavi, pozdravljamo. Radu za piliće. Isti. Reci da klikne subscribe da bi gledali naša videa. A ako ne stisnu like i subscribe, Hvala vam unaprijed što nas pratite i jedva čekamo podijeliti s vama sva naša videa i svašta, to jest sve što dolazi. jesmo pozdrav. Moci kameru.